na imwe wikwationi wakwa kana watindanesa mwendwa museisya kwa alama indie kanisani ni kwatia mwathaithanesa nina uthocha thini wa Vilingi wa Mauvoo ngomanyithie kila kiende no kitika muno ilembeta itu kamba na nthi itu ya Kenya nitawera saskethuku wa nzomoto nena ni kwisila ili itatu kenda imwe itano ili itatu kenda imwe itano isu ni namba yotumani mukuvi na vaindevi thini wa mitandao Mauvoo makwate imwe kwa imwe kwisila mutandao ni wa Facebook Mutongwe TV na YouTube Mutongwe TV official na hindi thini wa Twitter twatie kwisila @Mutongwe TV KE @Erastus Kethuku nayo Instagram ni Mutongwe_TV tutamba nyinginya muthia wa Mauvoo na tuyambiane kana ula wa munini wa President Kalonzo Musyoka ni wasya kana vata wake munene ni kumusinda munini wa President William Ruto thini wonyuvani munene wa usumbe mwakani wa 2022 Kalonzo ainene ya mathikoni amwe kuya mwingi ya katika untini ya Kitui nuwetie kana mbai ya mukamba yethitwe ivathitwe kwa ivinda iyasa na yu ivinda nivikie akamba makwate mbau umwe wo na kusinda usumbe wa 2022 otondo lina musangi ukuelesya ni kana Kalonzo no muthokisye mwene kivila wa chama cha UDA Johnson Muthama chamani cha Wiper aiweta nicho kikosa utongoi wa Kenya mwakani usu twendete ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo wa Musyoka ni waise kana kusinda munini wa musumbe ndakitali William Ruto sakuanini munene ukitene lasi manundu isu niyo mitalatala ila wiyete mbeka na first priority na ena itumisi yake onene ya chathini chama thikongalikoni sia nguni mwingia katika untini ya Kitui Kalonzo nukathi ya mwene kivilo wa chama cha UDA Johnson Muthama ulona kevi kiti chathini kinundu wa kutongo isa chama ki indi amwe kana chama ki cha Wiper ila kiusinda nundu ni lasima kiose kivila kinene mwakani twendete ni muthuche mathukume imwe. We congratulate you that you are chairman of a political party. We wish you well. But if we defeat you, you'll be most welcome to join your brother. Because defeating you, we shall. Defeating William Ruto is my #1 priority. And I have reasons for it. Inge Kalonzo ni waise kana Kenya, mekengethwa na kila wetie kifumba macho kia bottom up, ni kana William Ruto asoke kivila ni. Yuwe kengethwa kifumba macho. Kifumba macho. Bottom up. Ame masio kikivila ni. Mukaiya. Ndongo iyo ingine uvuthisi kana ni mana akoma ni na ndongo ya kiama kia ODM Raila Odinga na manena nya mukambe kwa atilei mukenya ikwatilei. Nimeona magazeti kisema leo ati mimi na Raila tuliketi I am a very straightforward talker. The only agenda item and my friends Mudavadi na Weta na Gideon Moi knew, but Gideon is in Kano and is in coalition with Jubilee. But Mudavadi, myself, Isaac Ruto, I've given them the mandate to talk on their behalf about a simple issue. Kalonzo ni waise kana usakuani wa mwe wa nyanya matuku kenda mwaka ukite ndo songwa mbeno ndo vai kitumikia kukuisya usakuani Election will be on the 9th of August next year. Because even in terms of that advisory opinion, yenyewe inasema that we in different African countries must apply their domestic law. Therefore, it is not binding. And therefore, our constitution is a supreme law. Let's not beat about the bush. Let us not waste time. I've said it before. The only time you can postpone an election, and only for a period of, I think, 60 days, is if the country is at war. Ndongo ilenge sivikita chathini kine vamuna muyumbo wa Kitui Irene Kasalo, muyumbo wa mwingia katia Gideon Mulungi, ula wa iseneta wambe wa Kitui David Musila, mwene kivila wa UDA Johnson Muthama, ula wa iseneta wa Kakamega Boni Halwali na ndongo ingi mbingi. Some of us in these semi-arid conditions, and if you talk about hustling, we know what hustling truly is. Sulali wako ambe, lona ito Musyoka kasonga muse, uloa masinota, hiye zike lukuta kai kuisaku kwa sulali unge wandini.
Anaenda kukilita maviano na huyu. So what are you telling us? About hardship? We have lived hardship. Kulio nyuba Kalonzo no kuyenova. Ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma mwingi ni Lina Musangi. Ni muvya muno Lina Musangi nende mwendo musiesia woni wa kuniwiva yoluoneni wa mutongoi wa Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka yasekana first priority kanavata wake munene na wendi wake ni kumusinda munini wa President Dr. William Ruto mwakani usu tuendete ndini wonyuvani munene nena naitu kwesela ile itatu kenda imwe itano ile itatu kenda imwe itano Facebook ni Mutongoi TV twisonga na mbeni kana itina wa mwene plot imwe kisioni cha Kathembo ni county ni ya Masako kwenza yima ya choka na septic tank kithekani kila kina ithembo ya Kathembo ni yu atumia matene na ala matongwe sia thesia ithembo ni malasimike kufika ithembo ni ye na kuthemba mbui maiweta kana yima yu ni thokwani ya vandu vatheu va kuthembea oingi ni makulia andu manenge ndaya mathembo ni kana kuola iku ila siende na kukusiwa Daniela Mongela novikie ithemboni ya Kathemboni na yiva ni ripoti yake. Etha wasia kithio ni chathelile cia kila kinethiwe Kathemboni ukambo wa Masaku ithemboni ila inene yiva kisioniki cha Kathemboni. Tina mwene vuloti imweva kaunti ya Masaku kisioni cha Kathemboni kwenza yima ya choka na septic tank thekani kila kivaniwe cha ithembo yu atumia matine ala matongwe cia the cia uthemba mathemboni ni malasimikie kuvika ithemboni ni kana kuthemba mbui ya kuusia maiweta kana yima yi thokwanetie vandu vatheu va uthembea ngaicio kwau andu atimbwa atithio ntheu na andu makwa mawia wakwa tiatianie kanisa ya itu ni zeno na ndo tienda kanisani kanisa itu tilikawa katano tikenuka wachu mwenye mwithi kanisa na kwau tinengwe ndaya na tikwata mangolama itu taile ukwata na tieka ulikelwa siana ya saewe mawia ni kusiana ndo maiba kwa kindu kika kanisa na cheka ikatumia alama ima kimwe elo byaje yaje thembo kimakia kiba abe thembo ya Masaku pala Masaku usiaita ngai nigwa na Masaku akathi kwa ba ya polisi nigwa mwene nthino na ila maungwa simaekie kwatiwa nigwa kima kitu kyatheli na ikusia alika wengi ni makulia ando kunenga ndaya mathembo ni kana kuolanga sindu nthuku ila siende na ukitika maelesia kana kisioki nikelete kwikalwa kitheu na ndwala mekwaka miako yo mivakani ila ivaniwe kwitha mayose wa matambio ma kithio ithembo yitu ni yalikilwo ni mundu na mundu alika mivakani na akwata muthanga witu we thembo ye na nundu wake tumikiu family su ni twa mafaine na matunenga mbui matunenga mutu matunenga iya matunenga kalupo ona matunenga mukondio nuwe voni makulia serikali ya kaunti ya Masaku kuvetanga ibiwa kiko ila yiungue thembo yi meiweta kana onamo maende na uthokwania vandu vatheu va uthembea na kila ndini ni elite unewa ndaiya kindu kila kita we thembo ni aitumacia monambua ni aitumacia mumazi wa miimo ukesaria duwauto wikwa kwa kolona ni waumagwa sindu icio kethia cia umagwa yukwa uo yesa kwithia kaba ekithio kuta kwikala tena kithio ona ila da kwetu ni kithio gaizeo nundu wa ujumirila ku ethai ni woni yenye ne wakwani kondi ona we munini imwezu kesho ndo andumaiye mezo na mau inde sindu icio cia sile bani na nenda ile tichoka ina kwa uthite ukite kwina na teyusia ba andu mwana tausia tika kithio kaitu kana withio la wenzie thembo mwana ola watumiwa bu wakolokela nitama umba withie ciana icio na kwatwa imathambi na ndu ta ya kumba uciana icio cianangika acia ciakua kwa u nitaumba ciana icio ciateke ni cia itama ekea ala na teke kate ino ndu namo thina nula unokie kwa kana oka kwinza na wethie eta wina ngulu endi asioka ingipo tunenga ng'ombe na mbu na tithi kwake nyumba tika muume
Daniela Mongela Mutongwe TV kauntini ya Masako ithemboni ya kathemboni yela yiva musini wa Masako. Tume themboni ya kathemboni ve utumani wa likava Erastus thika githima ni mukwatite nesa mathembo mane wendaya ni muthoka wa kaani da meja na ende ni kwatiana na livoti esu. Twithi kuya kauntini ya Makueni ni kana ndongo isia ikanisa kuya Kibwezi kauntini ya Makueni ni sia thuthia asiai maikithia ni matungasi anasio skulu siweta kana kisomo no chowe kwatio muno kisioni kiu na kila kikumbila wa muno ni munyao okabindani kauna ke ofisa munene wa kisomo kauntini nini ya Kibwezi Kennedy Mashora ni wakania asiai ala meolea utungasi anasio skulu ayasya kana ni makosa wa matambia makimia Kennedy Molinge na ingewa yonde. Maniwa maskulu cia musingi na ilasi sekondari mayambisha kusoka maskulu ta muambe wa kalenda kama masomo kama mwaka wa 2021 etina wachuma kimwe cha kuvinga skulu atongo ima kanisa kifatho konyo vake Bwezi kauntini ya Makueni ni mamwe wito kula kuya siyo ndhe kuikithia kana kila maniwa wele kwitha skulu ni wasoka skulu mevo alama mutalatala wimbi wa kisomo wa CBC grade 4. Bishop Mukeku ulano musesi wa makanisa ma JCC kauntini cia Makueni Kajiado na Taita Taveta inena ni wamenda si kutonga siana sio skulu ithingilela muno ile cia kilasi ya grade 4 na ile ithirunza wa skulu kwa ivinda ya saiweta kana kisomo no choki kokelia ile mbeta ya ukamba kibe siana cia grade 4 sikalile busima na mingi dia cia yene ivinda ya kushoka atukulia cia inamo gwithia ni manena kana kau nikatungi wakile ko skulu nikana kasioka kaikasome ukamba tuibanda kawa tuibanda mayo kawa kaito nikisoma tutwaishana skulu nikanande yito yokele kumana na ukwati wa si kwitha we mukoniku munondo wa COVID-19 na ingi matena ivinda kumantha ndevisi ya maskulu nondo wa kalenda kama masomo kutina na muno Reverend Maurice Nzioki wa kanisa wa Peva na wamenda siku kia mivango na nene mama skulu ya ondo mekwe ndevi iva la wamenda nene mama skulu kuthocha siana skulu na kila siena cho ngikulia nikana asi evindani kwithire kwikumu nundu wa alila ithire iko ya uwa corona ni maile ko sayana di nikana de nemeda mena uwa no museo na asi kon na alimu mo kondo wa undu ya zio somanga na adani fisi o tushela maiba uya ni maibo kwanza la elite na kwa wiki kuonda madayimo na inde alimu ngemukulia mudho mubokesha na evindani isio so kwambia wa Keli kwambia uni na wa Keli withie ni mwa ipokionesa onatha moko na fisi we anata withie ni mwa mathocha na mwimanenga mwana na mwiwana na sei nikana kwithwa ni kwethwa na evidence ya kuba school fees mathie ma skulu manao lilwe ni movia wa kisomo anene mama skulu ni mende kama yume sina ke valaka vinani kaua si mende kakuya watho wa kweva ndivini kanene mama skulu maikethe na vinda yomo kutwa esia masukulu ase vindani serikali inatangasio kwa ngabla kana ni ya la school fees withie undu ni mawosa okwango imwe na maiwitikila ondo wile indingisuka ni kulia sei most medwe na wikiku ndini wa alimomo ma secondary ase vindani fees uthe izo ni serikali withio la mewe na ma principal mo yulo wasena sio ni meanisia uwa na wa kwa school fees kavinani kwa maniwa la maenda skulu meo kata ma secondary ne mende kakutumia ngalesia andu wandeka na public transport indeti ngalesia ene kana maloli ne kana kosiemba ngasi akotekwa nyara kumana na siko ikwingiva mini mivotho mevetu twina thina mwingi muno ukwatia nde yitu wa andu maukidnapsiana na kuwasiana those evil cases nisingevia muno kwa ukiasia kila kana mbele kakwata uthi skulu kati na public means kaikaboe lifti kaikalike loli kaikalike ngali ya mwene na kila kingi kalika matatuni kaikanewe kindu chao yani mundu kaye nunu nikuthukie asine mone mende kakwikia metalatala mesio ya ondo maniwa moma ilasi cia nthema kaenda na kuma skulu na kana kusia kulika meteko ni ateki manyara ningukulia ni kana asei ma grade 1 to 3 to 3 kana 4 with the name ya siana kana ila maendete skulu paingwa nsio ne maile konengwa sintangele mende biscuit kana ona glucose ni anybody na ende maima na kana siana ila ni ne maile kusuma sema kati ya manager wa skulu kana maka make sure ni make ya proper arrangement ya undu siana issue the school nundu woki siani kuwa wa ingika ikatoka nyara na kuza kwenda mesho mbingi kiki ukaka vinani kala director wa kisomo sub county ya Kibwezi Kennedy Mashora onomisi wakanya mvuko asielame kwithwa wanasiana sio mesieni na muno ile na kilasi cha nyama te kuitwa skulu awetata mekosa wetambia yomo ya kemeao
Na wale wazazi ambao wanasema watoto wao walifanya class 8 wawili watatu, wanataka kusema ya kwamba wachukue mmoja wangojee mwingine, tafadhali hiyo hatutakubaliana. Kila mtoto wa class 8 ni form 1, upende usipende, na ni 100% transition. Tutaanza mkutano na chief na maafisa ni chiefs na wazee wa nyumba 10 kuangalia kila nyumba mahali mtoto alifanya class 8 kama ameenda shule, na kama akionekana nyumbani tunakukujia kukukamata na kukuchukua kotini kisheria. Hiyo unataka kufunja ile inaitwa rights ya mtoto wako kuenda shule. Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi ila kaunti ya Makueni. Ninye Kennedy Mulinge. Saa muonza na ndatika 19 ni ambayo yuthi umwoni o mukuvi na ndende tuthi umwoni kanisome motumani eli mevano wethi avata munene wa Kalonzo ni kuvalo cha Ruto 2022 na mavata ma Kenya ni meva hapo ajaongea kama kiongozi ni mbesi wa mutwa kuma makani migwani na ndi ongea selo Mutongo TV ni Steve Mulinge makandara from now shortcut Mukamba State House ndina kuelewa na ndi wa muthia Asia hai Mutongo TV ambia Mr. Kalonzo atulie ama ajoin DP at least atapata kitu ni Kayudison kutoka Muranga na ndi twende na kunena kuisela ili itatu kenda imu itano ili itatu kenda imu itano ninzi okedeti na Mauvoo Mbeange. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alame vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo Mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya Mukamba tukwatane twaile biasala situ. Ikumbi ya siasa. Mukikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu mahasla na hatutaki kuingia kwa huyu baro. Kalonzo will not run alone. Tuko na huyu ndugu Raila ambaye tunajuana sana. Mimi na Kalonzo hatuwezi kukosana. Tutakubaliana tu. Tutasimama pamoja ili tuweze kutoa hawa wezi. I have been the most stupid fellow on the earth to go and support the third time. Wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. We are who sasa ndani kuibanga ati tibanga ni kana tusinde Ruto. Tibanga ni kana tuvingie Ruto. Itafanya namna gani? Tibanga tiki kindu kiukiongela Ruto nguma. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Honoring of NASA commitment has not been done. Kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema NASA imekwisha, haijakwisha. Ngetia kivila ituke musumbi wa ndia Kenya. Inywa umea amutua mheshimiwa Kivutha Kibwana mheshimiwa Kalonzo Musyoka na langi mukwasia ni twithioka mwenyone. Kila mtu ana haki ya kwenda kivila kio president, lakini ile kuona kinu kia ungama uone kwekala Kenya itise ona mama ukamona waitina Mukamba nwasinde. Me have faith in the Kamba people, not to see them. Ikumbi ya siasa ni kila wachumwa kuambia saa 3:30 sio tuko va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Moto inombete sia timwe yaku niota nikata ningi niota ni kuibe yake keve mutsinga wa ula nothie kwa mulemba ndinesa kuiba sukuma ine nothie bagwa mitango ndipite niota ina badi kwata hiko ni tsakota ngakuiba kolona la vela kwata skiza tuni ya deni na corona tuma SMS waandikite skiza na yatiwe ni namba 533 noti ili 3 na uituma kwa 111. Saa muonza na ndatika miongo ili na itatu ina udhocha ingi ndini wa Vilingi wa Mauvoo niende na kumanyithia.
Enendi kaunti nini ya Matungulu kaunti ya Masaku no maende kuteta kumana na uvungulu wa mugo utongo muthuku na kutiwa itina kimaendeyo maikulia ndongo ili kilele kati na kumetana wengi nimeotula muti atongwi ala anyuve nundu wa muo wa mawia ula umekumbelete boni mutesia ni mwandikitu wa Mauvoo kumesioni Kangundo na Matungulu. Kio cha mwene ndiku na nyauthukumi wa silikali ova mwena mevea kivathukanyo nikithitwe kiikathia muno va Matungulu yoki nikiwika wasi wa silikali kukuna nyauthukumi wa malelu measiata lelu itu akumatala kuindunu already contractor no na ibi mbesa ilo na demand ya sia wala utethetie na ongelwa mbesa ingi nicho kitumiona ande na wea na already no nengi we go ahead ya kwaka kiao cha ndunu kila kiu cost almost 500 to 700 million ikana we seithia niko abunguka lelu akumatala kinui miseleni mpaka kaba mbesa isu sisilawa katika county government in the supervision yonde ikawa ni Ministry of Metropolitan mulilikana Ministry of Metropolitan ela yaungamiwe ni mutula ni atiye ya launch projects ya mbinge na sionde si in phases nicho kitumio natala imana amini yake ya kabro kundu kumwe bado no mande the same as Kangundo na Mavoko amuika na moko tula tongo ikuleo makwata moko ndini okwata mawia na kwiyukilia no dhinonge ikumbilite ekalima Matungulu mone masungiwe na usungio na uo wiliata rutete na dama irutete ya mairutapia ona irutete bange anexia maikauka utete kula ela maitonda ko tete andu mamuika mako sisi mianele kumela nondo masioki esaid maandike anake mako lakini tuona challenge onenu mwendo mwezi anake maitu contractor kendenda civil engineer structural na mwatu wa mwana sukulu na ndwa ikabiti mwana akakwata mathangu ma civil engineering yande kwata lakini anake alameko already mena mathangu ni zime ukwata we are the alelo su na itune ni ya contractor na tumete my constituent manager makwati ne Moses yana ila sieba lakini timondo ewa kyo we are leloni na ndena mathangu amugandete tweke yukikania paya beandeka anake alamekite civil engineering road construction structural kwithitwa na uvungulu wa Mauvoo ova mwena andu kwase mathayo mo kwisila nzeki vathukanyo maliliondo tito no minimize insecurity tondo ne yingevie kongolo ne ko igo mundu kandafu ko no igo mundu anwange mano igo mukalwa matuma mwetu andu mekwatwa ngeta menukite mete andu twikalenthi ta barasa tunene ondu titona kutethia kisio kitu andu maketha Mauvoo maiko na biashara sio menukite momete weani tondo insecurity itumando mata kuna biashara mayo kwata profit kindu kicha insecurity not to solve ya mwene ya na kukule usasayo vamwana kulangwa kwa siko sio vungulu wa Mauvoo na mauani alamethitwa maitwa ewa isione imwe ku Matungulu usungio wa maondwa na wonata mbesa sia post isu sio ndetu inasio na we also witetheka in the next 12 months we say the Atala police post na issues sia security sia Atala itwa Amina already itwa vitu kithia kuongela maofisi mama chief ndine akisio cha Matungulu na meyakwa mathele undu tunaki ofisi wa Matu twaka ofisi wa Nzambani ithi twina maundu maingi siasa ene cia 2022 na nina mwaka muima wa uthuku mandu ma Matungulu 2022 ya vika mheshimiwa mule akenda yetie kibela cha MP na twinanzi kaitu izibala tukunea tukakuna itambazi thengeni wakoneni wa mwenende na tongo ikivathukanyo nigwe kutonya kuvetanga thina wa Matungulu na kuikithia kana maundu ni maendeene saa indiyu mwenende no siese atongoi ripoti ya Mutongoi TV kuma Matungulu nitawa Boni Mutisia tukwaniengea na Vilingi wa Mauvoo uyuma Masaku na imwe kwa imwe wivuva kwa kauntini ya Kitui valasilanga wa uma ula wa vingwi wa mwakani wa ngili ili na thanthatu ni ula wa president wa katatu Mwai Kibaki numwe wekwatia wakana ukatethia ene ndima kaunti ya Kitui kumana na mo wake wo ula withia wa wivu ilite kisioki ndongo isia uteti ni kunete uteti na silanga uu muno indi kufikia vau silanga uu ndwa isa kumatethia ene ndi mwandiki wetu wa Mauvoo
Muvo kuma kaunti namba 15 Onesmus Chalo nutambuke silangane uwa uma na atumbanisya ngewa ila umivatisite uma itatethasya na ki ni kilungu chambe. Kebuo ne thayu na thayu ne kebuo. Kaunti ya Kitui ni imwe katika kaunti ila ikwatambua nini na ikwatawane monyao kwitene vala ina andombe wa milioni umwe twasiana na utalo ula wekiwe makandi wa 2019 vala andombe wa mana atano ni aimi maye manema sieki wathukanyo ivo wei wa indo wethia wa nzuki na wemi wa maleu mwa waki vuva kauntini ya Kitui no tunga aimi kauntini ya Kitui na itina mbua yauwa mbosi kauntini ya Kitui ikalasi kivukwa ivinda yasa kindu kila serikali ya kaunti ya Kitui yatangasia tachothothewe ni utavi mwingi wa kithangathi mbusini katuku mbuvi ni mukali wa kaunti ya Kitui kuma changuithia ya umelone wa sua na ula ni mwemi na mombi wa makali aiweto yukwati wake ni wemi indi kumana na mwa wakivo kauntini ya Kitui no kusango ya kuendea na wemi mwa wakivo aiweta to munenga wasi munene ila wavanda mboka na noyethia ekweti kuyukilia kiukwati nzoko manana wa wemi aina mbingi nene panda mboka nene mea mete matunda mbale uonze na neno mba makali ebinda season ya makali ene ebinda season ya makali tano wambea nondo ko kuito thina withia wiki bukingi netwambea wemi na tukuka tweotila nondo wa kebuko niba tweleo kwata masiao maingi kebu nenza tuthima ngive yati anisya na puti mpaka elambu ya kambithia onekete fiti na nikitilana nithani na moyo wa kwendea ngono otevyo nikutetheka inene nondo ni fidi ndithani uyonge nikwithia we minona au ndevya no embua iteku ndie kwata cia undungi ndoto yakwa nithani kwatitie wemi nikwithia nisi wemi niwo kila kindu chonze unless kibuku ithia kithina nake Stephen Kitili ni mumanyiwa aisomea maundu ma uandiki wa Mauvoo wala wambise biasala ya uvandi wa mete aithosya nikenda kukwata ilovia cia kuiva fees wa skulu na nithia ni mwimi wa sindu mbingi muno wa mete tania no ni mambemba ngema mboso na nicimbikite vuvu undu wa wimi na wambise kuma ne class 6 ila nonie maisha wetha ntamakwenda kwithia memo mango na niwe na ambisie uimi wa miti otondo kuona vanthi wakwa eni miti yako yo sende poti ye na ambisia uimi nikienda ni kwate mpesa cia kwivia school fees na mpesa cia kwenda cia kimaendeleo na otwende yu nipogibe na challenge nene muno ya kiwu ko kitusumbuite muno yuto ithano na thano ono kivu andu muutathi kivu kilomita 10 maybe cha vala twina miti misini ini greenhouse na ni yakwa ini project yakwa nemie kuvanda manyanya na mekitu nina wekwatio kwenda kuvanda manyanya vuthini na sindu cia kwa vuthini indi ni yakwa mie niki nundu wa mo wa kivu kilomita ili kuma musini wa Kitui usini wa Kalundu kisioni cha Majengo valango manina Jennifer Nyongesa aende na kuvua nguo ciake valo wetie kiwukila wina chomusi kimutonyithia kuvua nguo na kutumia mavatani ma musi aiweta toketa kukithoa na nonginya akitumia kwa kuua na kunywa yu ende na kwikia thayu wake muisioni wa kukwatwa ni Mauvoo nondo aitumia kibuki kila ni sewage kuma musini wa Kitui. Okay, kwa majina naitwa Jennifer ama Mama Dorcas kutoka Kitui sehemu ya Majengo, na huku kuna shida ya maji sana, manake tunaenda kununua na pia unapata sehemu zile ambazo tunanunua maji hayapatikani wakati mwingine. So ile ambayo tumenunua kwa nyumba unaona ni afadhali usitumie kwa kufua, wachane nayo, utumie kwa mahitaji mengine kama ya kunywa ama kupika, ili uende utafute kule kwa mito maji ya kufua nguo. Ndio kwa maana nimetoka huko nikakuja hapa
ili niweze kusafisha nguo zangu. Tunauziwa mtungi mmoja shilingi 5. Hata leo inakuja, kesho haiji. Ama wakati mwingine inachukua like 3 days ndio ikuje. So kale kadogo tumepata, tunaona tu preserve ndio ituweze kutusukuma hizo siku zingine ambazo tunakosa kupata maji. Okay, kile ambacho ningewaambia ni kwamba waweze kujenga mabwawa ama waweze kuangalia sehemu zile ambazo hazina maji, manake watu wa Kitui wanateseka sana na maji. Lazima watafute kila jitihada ndio wapate jinsi ambavyo watapata maji ya kutumia. Ndongoi na tete kumava kauntini ya Kitui ni manenga na mawatho ma kunengana kibuki viuna cha kuyana vindani ya unyuvani ni muvitu wa 2011 Governor Charity Ngilu ni wathanie kunengana kibuki viu kwa ekalima musi wa Kitui atwika Governor David Musila na ola wa seneta wambe wa kaunti ya Kitui akukite kivila cha governor watho wake wambe wa kunengana kibuki cha kuyana kwa ekalima kaunti ya Kitui. Julius Malombe ula wa governor wambe wa kaunti ya Kitui akukite kusioka kivila ndicho governor kwa ipinda yake eli ni wekunie malebe na milati ya kiuo haiweta kana kathenge sikibu kila musieni. Yu miaka 8 athela kaunti ya Kitui mwa wa kibono wende na kuongeleka atetino mane yumilia kuikunia maleve na kunengana mawatho ma kunengana kibo cha kuyana kauntini ya Kitui. Kamana na kwanthini wa kilungu kingi cha keli tuimanyaka na kauntini ya Kitui wena wekwatio wa 10 mwa wa kibo. Giripota ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Kitui neta Onesmus Chalo. Aya otondu Onesmus Chalo wa utavianikana ithiana nake thini wa kilungu cha keli change wa isu ya uma itatera sia na ikuonia ondo silanga osu wa uma sindwela sia thukuma kana sindwela sia vania kuwaka ondo siende na kwana ngikani thini wa kilungu cha keli mwendoni wa saa 1:30 sia wiyo na saa 3 sia utuku. Tusonga na mbele kana maofisa mauiti kauntini nini ya Juja kauntini ya Kiambu mena vuya kumana na ondo amwika methitwe mekuniti utumini wanda wa sia kumila kuyanana na Kenneth Kimani na ulani munene wa kisese kimwe cha kuvindwa mituo kujuja ni kana kilungu cha miongo 3 yulwa yana cha amwika alame imanisioni nene na colleges ni malikite ndawani sia kumila na makakwatika nisio. Kusema ukweli hili ni jambo ambalo limewasumbua watu wengi kwa familia. Majority ya wale vijana ambao wanatumia hizi dawa na pombe ni wale ambao wako shule kwa huu muda na wale ambao wanaendelea na shule. Kusema wale ambao wako shule hata kutoka upande wa high school wakikuja kumalizia na pia sana sana wale ambao wako college na universities ambazo zimetuzunguka hapa. Naomba wazazi huko nje pia viongozi wengine waweze kushikana mkono na kuleta hilo jambo la kusaidia watu ambao especially wale vijana ambao ni wadogo wa university, wenye wanaingia college, wenye hata wanatoka high school, waweze kukuja hapa na waweze kuwajibika na kusaidika kwa mambo ambayo inahusiana na kutumia dawa na kukunywa pombe kupindukia. Kwa sababu ya jinsi ambavyo shida hii ya utumizi wa madawa ya kulevya na pombe imekuwa ikiathiri watu wa Juja sana sana wa youth wetu. Tangu miaka 2 iliyopita hii shida ya kutumia pombe kupindukia na kutumia madawa ya kulevya imezidi zaidi. Ikawa ni kwa sababu tumekuwa katika hili janga la COVID, ama iende ikawa ni kwa sababu tumejipata mahali ambapo uongozi wa huku Juja umekuwa haujakuwa ukisaidia wana youth. Sababu magonjwa haya kutumia dawa na pombe kupindukia huwa ni kwa sababu ya watu kukosa mwelekeo kimaisha. Na ugonjwa huu unaathiri jamii ikiwa mzima, si ugonjwa wa mtu mmoja kibinafsi. Na ndiposa tukasema kwa sasa lazima tujiite sisi kama viongozi wa kesho, sisi kama watu wa youth. Ndiposa tumekuja hapa leo kujadili haya maneno ya vile jinsi ambavyo tutasaidia watu. Naindi vauni vana vika muthia wa Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 1 ini saa 1 ndatika 3 na nyanya kane some mautumani eli me oka
Kalonzo ni wisi undu ukwasya na kura sionthe ukamba twaile unenga Kalonzo nowe wikavala ukamba ni mutongo ipatu wa muani sana ni vanga lekosiaka wa sukari aindi ungeasya nyetomu kuma mwingi ni na uoka na Kalonzo kivila ni chake ni tomu ngalekosya mwingi kauntini ya Kitui nainde ni muvya we mwanya kwa Mauvoo angekana kwa unena ni mbe angeyulua maundu mewakonia uteti twethiane mwendoni wa saa 3:30 cia utuku nthini wa ikumbi ya siasa vala umuthi tukitha twinenanisia yulu wa ngwatanio ya kiuteti ya 1Kenya Alliance kana okana ila ye na Kalonzo wa Musyoka ina Musalia Mudavadi na Moses Wetangula na indi Gideon Moi twitha twikulanye katika tongwi asu onthenu ula wena vinya wa kunengwa tiketi ya kukitia usumbi na 1Kenya Alliance isu ni mwendoni wa saa 3:30 cia utuku nthini wa ikumbi ya siasa ni tawera stars kithuku anzo mo twithiane saa isu na indi oyu ndikwendea lunch ya kwaila tiwanesa. Kamba nitwendete muno kwikia ngua cia kithuma kuseugia cienzo situ na kithuma jua mbea unyamete ndukanye ndawa no gili wa itabakana